kebiang rasa sirah beline, buka gencar tabuane menyengaten di telpon adi magaten teresnane aluh ulah aluh adi nyambatan suwud 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 kang wang ngamone zaman suba maju apa dogen nyidang pragati telpon nekana netrasna gajah ketuang ngecan nguluk nguluk anak nu cenek adi jani subang uyak kena beline yeneng adi nyuwoden dan jaketo carane yeneng adi kal ngomong sing jadi tutongos ning orang melah melah negat benah-benah pangsing beli buka gancar tabuan ngenjekin sirahi lautnya kitin ukudani zaman suba maju apa dogen nyidang pragati telpon nekana netrasna gajah ketuang ngecara nguluk nguluk anak nu cenek adi jani subang uyak kena beline yeneng adi nyuwoden dan jeketo carane yeneng adi kal ngomong sing jadi tutongos ning orang melah melah negat benah-benah pangsing beli gancar tabuan ngenjekin sirahi lautnya